tirwa antu kuragana nontu boma antu jakiwendo yantu bedrita bakira ira tutana gichonko love gone sawa okadra tumurume na kuraga makuru wawe makuru na kuraga mukuru wawe ne tutabibi tukada tukitagara rukono ro antu badatu baraba kwerekana ne bedrita bakiuragwa ne ade badatu ngeza nge kuzomera kinyaru karatasi na ko kambere imanto jege Rais Donald Trump na najogetia wadhani na gutwika rais wa mirongo ina na mugwanja wa ndiguru ya America akethirwa the 47th president of United States of America kauntu kwa goro Rais Donald Trump na rathirwa kinyuthu mumana nande no akethirwa gitongeria ndiguru ici kwi chama cha mantu Donald Trump ethiritwo kiugitwo akathingatira kuthithia muno muno jaratu ngagutegera karatasi ne gatunana kangathiti the Daily Nation tomberie ngono chietu karatasi ne gatwire ngathiti the Daily Nation nyongwete njaro ni chiakwa love turned tragic 3 women dead in fresh femicide wave ayakora badatu ibedhiro tabage kuwa kana gutoturo bwao na bubu ni nyuma ya mantoje gikiwendo ngethiro ngegutariria ekora badatu ibedhiro tambia chao iraza kuririkana ntumurume omwe ari njera ntumurume onge na matukite no badatu nethiritwo agikuwa nyuma ya guchuraga ari wengwa na arume baba badatu ibethirite bakiuraga endo bao ntumurume wa mbere kagitana gakana gwatwi wabaire atukumenyakanira inari na matukire wabadatu na chiuragite wengwa na arume baba badatu kuringana karatasi kagatwire bethiritwe bakiuraga endo bao ngakuthomera na njira enkui ontumurume kana rugono ro ontumurume na mwendo wawe urethirito akiuraga nere gukurekana kwina mwari ukumenyekana ta Lydia Tokesi mwari urare na miaka 29 aratomogera cukuru ya University ya Moi kana narare akuthirikia arare graduate narare akuthirikia cukuru ya University ya Moi na kuririkana aumire nja ya chiari bawe ntereche Dagoretti ntariki 4 mweri wa Januari mwakeni ojuju aria etira kuriongera muchore wawe wizikene nararoteroronga tarongai etira kuriongera the boyfriend kana muchore wawe ntereche onga tarongai nyumene kuririkana Lydia uzo na aria kujukia roni na kiruni ro agurira muchore uzo wawe the boyfriend abugurira ngari na ngari izi niyo mutano uzo aratumairire taxi ko Lydia na ajukitie roni na amugurira ngari ni ariko kurikana ni bakarite amwe kwa miaka 8 Lydia agwetage ntumurume ojo ribethera bakimama ntariki 4 ni arana ndiko kwerekana ntariki 5 niona ndikinya cheri baba agaririe kumuchwa baringa thimo ete utonya ndombugira chari nyombe kuringana na turi bakoga urona ninye gotara rwembo nindotimgita byo ni arana nda cheri Lydia betere kwa polisi na baringa report kike tuke polisi kedagoretti na nyumene Lydia arambia guchwa ni mabitha baba polisi kuringana karatasi kagatwire kuririkana Januari tariki 12 mweri ojuju tariki 12 che mweri ojuju rukiri polisi bandagoretti niberero kwina mwiri jo kuonekana nari agataka forest kana mwito jo gataka rotaronga tarongai nerande polisi bedere bakiaria na anja ya Lydia na kobera mwari kuonekana nau no ethero ade mwari ura burachwaga na nyumene mabitha ba DCI na bangi beta na bethira ni uma imwire jo Lydia jo gutewa naja nyumene ochonkundi bwambirie polisi beta kinyomba ya muthakojo ura barinwe na muthakojo na ria kumatuka ende nyomba isi kwari na intobi bingi kwari na nchobingu che mwarojo to Lydia na intobi bingi ko okona rugono roge kuke Lydia ende na ndiko kerokona mutano ojo uri ukwerekana no ethiro no muragite na matukire kwina mwari ongeaza kana kwina rugono rungeaza rutaliritwe romo alio kumenyekana ta Nancy Bonke Chacha imwari urarada miaka 23 inyawara karaga ntere cherongai nare kinyawe kuringana na polisi baruga no ethirwe oragi no ntobo mantu za kiwendo kana the boyfriend no ethirito kinyawa kimuraga mwiri najo mwaruzo kumenyekana Nancy Bonke jone kanere ki Langata Cemetery njuma ya kiumeke thiru mwirijo zone kanire juma ikimeke thuru na nande kuririkana muthaka uraba karaganwe nethiritwa gikirwa mpine na no windene thai no indene ochunguni bukenderea kwina mwari ungeza ukumenyekana ta antagirito remo mukuru
kuna mwore unge ukumanyakana ta Winnie Akusuha. Winnie Akusuha kuririkana noe ethiritwe akioragwo ni mukuru wawe uyikene Tasimani Juma Januari tariki 13 ni arego kuririkana na ethirwo akimumuntanga na ethirwo agitoturo bwawe na nyuma na mukuru ucio wawe kinyawe iririkana etira ndawa ya ratirati iji ni ndawa ira yoraga ya ratirati iraga mbea na nyuma ya kuraga mwakuru wawe gutwa Winnie nethirwe akinyora ratirati mukuru ucio na kinya achigita nkingo na kinyawe ethirwe agikua rugono ruu iruraazama rwegie ariba bathatu barikitie na kuragwa na bonde boragi kire mantu jegie wendo ira tuga love gone sawa na gichungu kau ukarona karatasi na gatuthatu karatasi na gaturi na gatuthatu no karatasi na ko gatuthatu kuri nyama okurungi azo kumenyekana ta Ruth Caster Katheu Mutuku karatasi na gatuthatu iji chionde ni ura ekuruba zero tabakiuragwa Ruth Caster Katheu Mutuku ojo ari askari wa prison ruterwa Shimolatewa Women's Prison kuririkana nethiritwe akiuragwa ni mukuru wawe na nyuma mukuru wawe manyekana ta David Onyango Ochieng kinya mukuru wawe ari askari wa prison na kuririkana kware utuku ntariki 19 May 2018 utuku bomami bokirwa ni kirero kya mwana wa kirira kana gakenke nyumene Ochieng era mutuku etagonki mwana ojo na unande ni wabambiririe kuruira kuririkana najo kiri kiratwa mukinya kiu na ethirwa akimuinya kana ethirwa akimuthukangie ndene kiu kumukinyanga nyumene mutuku na ethirwa agitoturo bwawe lakini nare agota cibitare na nare akuringa ripoti na nande mukuru ujo koti nyira mugwatire na iya na nande gageta na mbere na kuthekwa iyi ngono nyingi ciandikina rugona njira ndaza mutegeri ukazira ukigora na gutegera ikubibi baby manitera mantu zegi kiwendo karatasi na gatona Ruto versus Uhuru season 2 eyo to karato metegera karatasi na kambere kuririkana nande kwethire to kukionekana ta akakure na nkuchanio katika rais William Ruto na ura wale rais wao kanyuma Uhuru Kenyatta abapo boje na kagita na kaya kuririkana Kenyatta nethiritwe kwa kagita kamwe mweri wa December tariki 9 rais William Ruto nethirwe akigwata ugeni Kenyatta Uhuru Kenyatta njaya ntere chichaweri kintu kana ndikira kionekana ta kanto baba baire bakethura bakigwatanira ende kuririkana njuma yakiume kithuru Kenyatta Uhuru Kenyatta nethirwe akitamyario ya kuria gikundi kia mbeu mbithi kire kizikene mohota Gen Z kwethira bagichumiria na kuruira haki ciao na bobo ikuonekana ta kamenagiria thirikari rero athanine iretongeretwe ni rais William Ruto kuna ndiko dedikana no kwethira kuri na nkuchanio gatagate ka tongera baba baire ire kethirwa ikionekana rugono runa njira ndaza ukarona karatasi ne kaugatuna karatasi ne gatuna Ruto augete atere prepare for defeat Ruto tells his critics Ruto nethiritwe akira ntabaraponta bamumenageria baibanga ni kuchindwa kire kithirano kya mwaka wa 2027 Ruto nethiritwe akiuga ati ari na wetikio akethirwa agichinda kitamia ejere na baraponta bakomumeneria bethira bakibangania na bari tayari kwithira bagichindwa rugono rukarona karatasi na gatutano Ruto arite tata kiri ndionga yawe ntereche Western ugategera kona ari ngimbicha agwete kigwa bari na magavana bantereche Western akiari antu kwegoro kuringana karatasi ka gatutano kazite The Daily Nation Ruto na tadrete manto kathumba jare twakithithia endene thirikari ya Kenya kwanza ni aria akuga we moroto zo igutigie na ndiguru ya Kenya negwita na mbere uraku kubatara nguruki Ruto uraure ndionga ya ntuku ithano ntereche Western nethiritwe agikawirane na kariba ntereche Western na kubera kana na kubanenkera bonus ya mbere buru ya aremi bakigwa kana aremi baigwa Ruto na arethirwa kibekira kirekeria bonus ya mbere ya aremi baigwa ni aragukurikana nkuruki milioni 150 itirethirwo chigitwa ni rais Kirindiunga hizi rugono ru karatasi na gatutano karatasi na gatutano kuna muswanda jure ikite gukurukwa ne bunge kuna muswanda jure ikite gukurukwa ne bunge jure karatasi na gatutano tato muswanda jojo ijo gutegera antubare na mawathe
ni muswanda ajo gutegera antu bari na mawathe nerana ndi kuringana karatasi kaka tutantatu ko kwera atiri muntu uri okethirwa akigwatikana agitumbira ana kanya muntu munene uri na mawathe na kumutumira kuromba mbecha okethirwa kiringo baini ya milioni izere kana ingiro nchera miaka 2 zozo ni kulingana na muswanda jira rikite gukurukwa ni mbunge nene ya ndogoro ya Kenya kuko kana muntu uri okethirwa akigwatwa agitumira antu bari na mawathe na njira kubatara na kubatumira kubeka makubeka wa street kuromba mbecha ukazira kwina mwana uri na mawathe kana muntu uri na mawathe ari na wheelchair kwina antu bakwerekana babajokaya bagata babeka positions babeka antu bagatinda kuromba mbecha ugoro bakajukua na antu babajukua bagata kugana mbecha ile kuko kandi muntu uri kagwatikana agitumagira ana bari na mawathe kana nyamuntu munane uri na mawathe gutume beba tumera kuromba mbecha kiri antu na gitauni akethirwa kiringo faini ya milioni izere kana ethirwa akingirwa miaka 2 rukono runa njira ndaza karatasi na gatatu gazeti ni The Daily Nation okona manto jege musonda jojo chokoro kituni bunge jwegi antu bari na mawathe aja ndigorone karatasi na kamugwanja baruga Uhuru has not deal with Ruto Jubilee party says Uhuru has no deal with Ruto, Jubilee party says. Kiama kia Jubilee ikiugete ati gutena ngwataniro kana gutena rwari rwo gategateka Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto. Hata kona mbita ya muandiki munene wa kiama kia Jubilee wijikana ta Jeremia Kioni kagita na karaba ari na rwaria. Bugete ati gutena ngwataniro kinyeri imwe kana iriyo nyemwe gategateka Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto. Bobo bojete kinyanyuma ya Rais William Ruto kwethirwa akigwata ugeni Uhuru Kenyatta nzaya wetu arango tariri na rutero ishaweri na ndi Jeremia Kioni urani mwandiki munene wa kiama kia Jubilee na gweta popo bokethirwa kana mbitse kethirwa kizukirwa ta kuri na ngwataniro kana kuri na mibango iki gategateka tongire papa ebo bairi augete hizi ni propaganda kulingana na Kioni augete hizi ni propaganda ile chidrito chigitithwa na mbere rukono ru garana karatasi na kamugwanja tuita karatasi na katonana ndeta karatasi na katonana ngategera nkona imantu jegia Donald Trump ntuko yagaro Donald Trump unarethirwa kinyutho mu mana kujukio bisi na gutweka raisi wa ndiguru ya America mumajeto aranyuye entere cha Capitol US Capitol na rotere Washington DC Trump reira era zaire kodro akanyuzo mu mari kana Trump bado na rera hizo ndegoro ya America nyumene ezro agichindo kire kura na kagite na gakana ndacha ukakaire na atinda kura na gweta na mbere na gutweka mutongeria wa ndegoro ya America karatasi na katona na iguru na kona rorunde ukona bicha Trump agekethia rais oroku magite na kiu Joe Biden kagite na kare akorari na mambura jaya kunyuzo muma na are Washington DC kiza mweza matojara Trump ugete joka zingatira augete ati akethirwa agitambua ake antobairi ujo ni mtu murume na mtu muka female and male atethirwa agitambua antobara bange beda goroba kadha wendo bwa mtu murume kwa mtu murume kana mwekuru cha unaregete kiyoge ntu kema Trump ugete atethirwa agitikiria na ugete kira gutambua ake mtu murume ake na mwekuru wake kwethirwa bakigura nao karamo ende ngorano chemo mwekuru kana mware na muthaka na mtu murume kwa mtu murume Trump augete agatigira na kwithiria jangina munge Trump na zirita akija tariria chan zege magaru kujara agatigira na kureta ndeguru ya America okethira ogitagira rukono runa karatasi ne kauga tunana kuna rukono rungi romonyaza karatasi nege 10 na twire karatasi ga 12 kwena mushijumwe jukuromba thirikari gutonyera na kubatetheria kugwata mwenda wao ntuku inka yithiri ndene mitandao nitonere abithaa omoro kurekana no KDF no reo arikiti na kugwatwa ni gikundi kia Al-Shabaab akiaria na kueleza story yawe Abdullahi Isa Ibrahim kurekana rokono ru ndika karatasi nge 12 ari ruterero El Ade gagita na karea Al-Shabaab bombera ku baithokira Abdullahi Isa Ibrahim ari monjeshi wa gikundi kia KDF kia Kenya
na bakagita na kabarengo gene gikundi ka Al-Shabaab kya baithukire na kumaju kuare mateka na arego kurekana anto bathatu ibaithire bakigwato kagita na kaum na atwire nchera ya Al-Shabaab kuma kagita kau konde na nandi video na rethirwa kirekeria video ntariki 16 video yawe akiromba Kenya na nkuru kithirikari kumutetheria guchokwa nthiguru na kumuitakire njara cia gikosi kya Al-Shabaab nera nandi muchezo waje tongere tu mwana wawe kumenyekana ta Katra Issa bakuga ithe akarite kwa Al-Shabaab nkurukia miaka kenda nandi baruga ithe kuma kugwatwa na agwatirwe ari munjeshi o Kenya aikonara kwa Al-Shabaab thai agokara kwa Al-Shabaab 9 years kana miaka kenda bakiromba na thirikari gutigera ni gutonyera na kubatetheria guchokia mwondo wao kana guchokia ithe nthiguru ya Kenya rugono ru ukethe ukirona kathitini ewe the Daily Nation iwi ni mwachi ngono ira chethere chiki tariru na njira in tariru kana indaza KRA misses revenue target by 163 billion in first half rwangiro kodhrani ogoti KRA itakinye korede kana karatasi na kaka muthiburu baruga batakinye target irabethire tabagika ki financial year ire thire December 24 mwaka muthiru 2024 kwena target KRA bethagera bagika o mwaka jathira bakethera bakiuga mbeche icho tubatera kuthwa tukuthurania na ndi kurekana KRA nethire twe ikimis target itothurania mbecha urayendaga ukiona na mbecha ira chithire tuchitigera batuthira ni 163.46 billion ukethira ukiona auro aliroro tine PS kana mwandiki munene kirwangirwa mantu zegyo taribo mathabu na bangi arongamiri ba KRA bakiuga ati ibethire takana batakinya target ira bethire tabagesete ya mwaka ja 2024 standard karatasi kamera baruka return of psychopaths ukona mbicha ya Ruto ukona mbicha ya bunge bamo William Kapket John Waluke Peter Salasia na Joba Bangi karatasi na ko baruga thirikari kethirwa ikijukia askari ngiri 10 karugo no tukarona karatasi kakenda karatasi ne ka tuzatu gazeti ya The Standard mutegeri karatasi ne ka tuzatu ndani ya gazeti ya The Standard how woman used stolen ID to entrap man for child upkeep iri kono roda ama kurero koti yankadhishia guru nithirite kiuria registrar wa mantajagia mbathi na death certificate gwitario taranto murume omwe kimbathi certificate na bobo nyuma ya DNA kuthura ikithithwa na ntomurume ojo onekana wete biological father koti na ni rombete registrar rothithia mantajagia mbathi na death certificate gwitario taranto murume ojo na bobo nyuma ya DNA yayo kuonania wete ithe omwana ojo akiaria Justice Kizito Magare na etheta kira kinyangi no mwana ojo kuri anto murume ojo 75,000 no ntoba kesi eu na etheta kira ngina wa mwana ojo kuri anto murume ojo 75,000 kurere kana mokuru ojo already torare andikita LKM ethera gike kesi kotini akithitanga anto murume ojo na nyumene igambarire ethera gichindwa kurere kana mwari ojo kirenda kuthithia kairanitie mwana uno muthako ojo nikenda akethirwa agitethekana into tambecha kurere kana mwakuru ojo amukire kotini akiuga mwana uno no muthako ojo ende DNA kuthithwa eja kumenyekana mwana ojo twa muthako ojo nera ndiri taranto murume ojo rikura ritwe na ethirwe akiriwa rukono rukaro na karatasi ne kauga tuthatu rukono rukaro na karatasi ne kauga tuthatu karatasi ya kuka tutatu kurero two tutors among pedestrians killed in Kuri accident anto batano ibaredere bagekwira au kana ere kana on the spot na bobo ne nyuma lori rera kama tetempempe kwethirwa igitamwerekera na kubaringa ntereche mabera Migori Isebania highway kuringana na arunga barabara na baruga lori eze rero umete Isebania ite ntereche Migori ntuko Jumapili otuko ne rederwe ikima barabarene na kuringa anto barabarete maguru arako kurikana kianta baba batano baire barare arimo lori yezana ndere kana ndirezero gitamwerekera na kuringa anto batano kiripo baire barare arimo bachukuru rukono rukaro na karatasi ne gatatu karatasi ne gatatu karatasi ne gatona
ODM leaders mixed signals fuel confusion over 2027 election plans. Kiama kia ODM kire kijikireta Orange Democratic Movement iriri kana kagita na kaka iri antu ara itikwereka kainya tongira bake batikwereka kagita na karato tere takizurano kia mwaka 2027 nikire kulingana karatasi gatono kazita The Standard kokwerekana atongiria bayakuru bakia mageki abatekwethira bakia riano no bakagwata mbaru kiri mwaka 2027 batekumenya kathira bagata nambere na kugwata mbaru Rais William Ruto kiri 2027 kana abakethira bakireta mutongeria wao takiama kia ODM nyande gukurekana utongeria bo ODM kagita na gaka bare antu batekwerega kana batirero na bando ura bakwenda kuthithia kiri kizerano gya 2027 batekwerwa bakethira baketa nambere na kugwata Rais William Ruto kujugeta mizere kana ta ODM bakethirwa bakirungika mtu wao ura ukarura giti kia urais rugono ru njira enda zoka rona karatasi na gatuna karatasi naka mugwanza irwegero mujumbe wa Mumias East Peter Salasia ntukwegoro akiarekere ndionga ya Rais William Ruto nterira chia Western Salasia narajukire kanya kau na kwethirwa akimenyereza thirikari ya Rais William Ruto akimuria gutigira atekuthikira uria bamwe bachore baya kwiba mwira no tabakumwairia Ruto ararairwa ntukwegoro kagita na karara rentere cha Mumias ara Salasia arathirwe akimeneria na kuria Rais William Ruto gutigira na kubekira barabara nterezi na nkoroki kwethirwa atekuthikira imwe ya meria chore baya bakwi Salasia na ndena rariri manto jegie mubango jo morjo kimajasha na into bingi bila erete Ruto gutigira na kubimurika na njira indaza nikenda bikezera bikitethia akenya karatasi ne kama kwanza ukethirwa ukirwana rugono rwango tarire ukanyuma karatasi ne gakenda kathiti ya The Standard thirikari ne kuibangania kuandika abitha ba polisi ngirie 10 state targets to recruit 10,000 police officers kuringana na mwandiki munene wa kere wizara Ministry ya mantozegie ukaribo ndene wizikana Raymond Omolo na ugeta ate thirikari igeta nambere na kuandika abitha ba polisi ngirie 10 ugete ate mbunge nene ya Kenya ikethirwa igitenga budgeti ya askari ngiri 5 ende na nde ora ugete ate bageta nambere na kwaraniria na mbunge nikienda mbunge je kethirwa ikiongera askari kuma ngiri 5 gwita monka ngiri 10 ko mbunge kagita na gakaritanga budgeti ya wandikani bwa askari ngiri 5 lakini kulingana pia Somolo ugete ibete nambere na rwalie na jumbe gutigira ichigo tangwa mbecha nikienda askari ngiri 10 bakethirwa bakiandikwa ni thirikari kurita kana kagita na gaka Kenya Police to population ratio itherwa muntu mwe kirianto 688 ratio je kariojo mutagero Meru TV baruga kiri askari omwe ekaria anto 688 yoni ereche kagita na gaka kiri askari omwe ekaria anto 688 yoni ratio irena ndeba kuga ratio iraba kwenda balenda kiri askari omwe agakaria anto 451:450 ukona rugono runa njira intaruka ratasine gakenda baruga currently ratio ya askari kiri anto askari omwe 688 lakini barenda kumekinya monka askari omwe anto 450 rugono ru ratasine gakenda ukarona na njira intariru arigitani kana nurses ibedete bakirungika mugomojera barabangite kano tukagitana kana Ministry yogi mana ndi kuga ikethiro kithingatera na kubathikira nurses na ndi bugeta bateta na mbere na mugomojera barabangite no Ministry yogi maja ndegorone ni ugete ati ikethiro ikithikira mantajara jonde barendaga yu ni mwacha ngono mutagerere chi kathitine chetu rokiro na arua kathiti ya The Daily Nation kathiti ya The Standard wachumagarira gwaku no ochora kathiti ra ogwo komenda na rugono ruro kwenda kuruthoma muno na njira indaza no kethirwa ugikenera rugono ru muthie jo Meru TV rukire Meru TV magatheti ne ritorako ndi pambeta Dennis Mutuma mbithiro ngikwendagira utegeri bobo kana weta na mbere na guchionera mwanya aja ndene ya
Meru TV. Oni bambetaka Dennis mutuma muthomi.